Toliko o bicepsima za ovaj put. Subscribe na moj kanal ako vam se svidio ovaj videoklip. A ne zaboravite da ako želite da trenirate pod mojim nadzorom ili želite da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane ili da naručite ovaj odlični DVD pod nazivom Iron Core, sve to možete da uradite kad god želite. Samo me kontaktirajte, pišite mi, pozovite me. Moj kontakt je ispod videoklipa u opisu videa. Vidimo se!